ایوار باش تماشاوانان دلال، ایوار باش حسکرن چند و کلتورا گله کرد، ایوار باش کردن آناتولیه، سلاف و ریز جبوه گشتکان را. بخیر هاتن سرواشان چارپل میدیایه و برنامه ما دنگ و رنگ آناتولیه. او کلیب آمد دستی که دا جوارا نشان دایی، ساز جیانا اوگور جگند اونسکا، گیتار تنر و زنای جگند بازکا جمارا پولات ری کرن مالاوان آوا از بناو برنامه خواهو چارپل میدیا سپاسی خدکم هر بجین هر هیدن. اما دا پروگرام خدا لسر کردن پولات دیه صحبت بکن. میوانه که منه یا که دکتر فکرت دیل دزل با ما ویرو اما لسر کردن پولات دیه صحبت بکن دا نوبر دا جی صحبت آخه به ستران بریز رحمتی کرد رمزی شم بکن. بخیراتی که فکرت خیلی مزفر کرم آخه تماشامان مرا خبتا ناسین سر جواب بخیراتی خیر سلامت مزفر سلاف جتر سلاف ج تماشاوان چارپلی را و گلک ریز جبوی کتکارن تلویزیون چارپلی امکان گلک باشه و کاری که باش دست بکنی کاری ارتشتی برخوردارم. از جگونده که پولات دیم گوندی میکایلا لگوند هاتمتنی و مکتبای سرکل گوند خلاص کرد و ارتاق میسل پولاتی خلاص کرد و دو راکتم فاکولتا طبی و طب İzmir kadar و پشتوی جی هاتم آلمانیا جبوی اختصاصا خود و باشا جینکولوژیه دا نخاشی جنان دا
بوم متعسس بوم uzman و نهاجي ودورا زوجيم دو لاوي مني خانما من جي كردين بالا يعني ودو لاوي من هنا ونهال ألمانيا هم كاري خودكم هم جي ديجي ودي ترم ولات تيمجي ترم بولات تيمجي هاوينا يكجارا لغونجي دمينم لمالا باقو اشتباكي دينجي de Kora Kurdin Anatolia Navında Nivisa Dinivsim ve Doktor Mikaili ve Kurti evet. Doktor ta Portugakji Romanakji ta Nivisandı bu de nav vaşanan apeketa derket le benda Kaskasore. Kurtayı bıkanı velici merab biji. Evet. Yani piştik medikare da gelek tiş nivisandın yine çiro bu mesele. Dura yine ev beref bun. Bu melserve libenda keskesöre nivisan. Libenda keskesöre da tiştek müzikalu pirihu hatta na biisti bu. Mezine me biisti bu. Kali min Hacı Osman Efendi bukhol İstanbul'e medrese da khandiye سرای دا وک حافظ کار کریه جیانوی حیاتوی پر بالا بدکشان مزنی مقاله لکرن من سر حیاتوی وک رومانک نویسان هینی تشت سر هف آنی نویسان گلک باشه سپاس دکم تماشاوانان عزیز از نا چشتکی دخوازم بیزم اولا می رژی لستوکولم آلی کاری مدکه bu kovan ji gundê Celebeyê ez taybetî dixwazim salafke bidim wê ew nalê me mez dige ew dibêje kî hûn çima bi zimanê gundê me deng nakin kî ez hesreta zimanê gundê xe me tenge di bername xe da di programa xe da bi zimanê gundê me dengkin min ji got ez ê vê bînim ziman spas dikim ji bo pêşniyara wê em ê li ber xe bidin bi zimanê gundê Celebê û Haymanê û Polat lê deng bikin sos امال برخه بدن طبعا کردستانی جلما تماشا بکن از نخوازم اره یعنی از نخوازم اولا رژی سترانا که بدن سر ام دیسا ما دل ما شاب به شربون گریام زده دنیا بیریاتک خالی منی شربون گریام زده دنیا بیریاتک خالی منی لیله چوده تنوینا شنا گری خنا رشتی رنده چوده تنوینا شنا گری چونا رشتی sürmüm sürmüştüm rob tavadım sürmüm sürmüştüm rob tavadım havar derdim çiğirana dost girin düşmüş Vader dayı çiğirana dost girin düşmüş Çiğerlim kılkir Haber mola kıdır gerana Tevsiyemin bugmişkir Haber mola kıdır gerana Tevsiyemin bugmişkir Sürmüm sürmüştüm Şerhum İnternet şu Aziz rahmeti Kürt Remzi Amelver bir binini Malawi avaba tamav jiyabu ser stranen Kurden Anatolian bu jmara arşivaka devlementa duha iş çu
امی به بیر تینن گوراوی بهشت و جنت و ملاوی آوا و دکتر امنا وارن سر مجارا خام سر کردن پولادلیه چند گنده کردان یا پولادلیه هنه مرف بکنن ناو گنده عشر نوان بین زمان نه کرنکه دیزان پولادلی بری نباجاردو پشتی حربا یونین 1926 پولادلی ترن استاسیونی bu kirin bajar o 6 günde kurda ve engel peva kir ve peyderpey yine günde Yunak'e yine günde Heymane ji be Polatlı'ya gredan naha pist yek günde Polatlı'ya kurmancı gündeki xo kurmancı Şeyhvizi'nin Kayabaşı edingi kurmancı İsa gündeki Teterahu neziki Polatlı'ya Karapınar ve derece kurmancı Erzurum'a hatın beri çel sali hatın ev bunda hem ama gikirin u nal ve derece besi xana xwane hayvancılığı dikin bu pistu dugun ve gundana prani ve kim goti gi kurmancı u Sünni Hanefini ve gundana prani avana aşira cambega hane prani gunda وحفظ كنده بري غريدايا عشيرة مكايليا بو لبس دنا وانا دا يكي بخو مكايليني دو يعني سي gündedin tevlehevin mikailini, rutini, rutanın, bazıkini, zırkini hinik günde reşiyajı peva greda cambegajı peva greda yani üstü günde kurmancalı Polatlı'yı hene Dehundiri Polatlı'ya da nüfusa Polatlı'ya nar sedu sivsedi çel hazarı na iro eskala iro dikim ve sisiya yek belki hincizede buna kurmancı Kürt nüfusa Polatlı'ya ya merkezi باشه دکتر اموار نپرسه کدن هاتن او بجیبونا کردان کینگ او چطور بیه لدورالی پولادلی Evet. Naha Ligor belge arşiva Osmani ya Sekvezenata Türkiye yani Başbakanlık arşivleri Osmanlıca arşivi. Ligor mi İskana Kurdan yani ev İskana ki mecburi ne veki ben bere dizani bütün huatını dupez hatını işte Osmanlı'ya götüne filan hem Yavuz Sultan Selim götüye hem ve Ali Kariya mıkri piştamı girtiye ez ve düşünüm ve deret işte var tüne Ligor arşivi Osmanlı'ya derketi hole ki em de 1740 bi tevayı bi Kurdedim ve tevhef hatına Anatolia navin mecburi iskan kirin Osmanlı'ya. Bi vali Ankara, Konya, Sivas, Malatya u Diyarbakır ve her 5 sancağana vilayetana yani 1740 da derketine re u 1705 şösti dacı aşire kurda giyiştine Dorberi Polat diyeci, işte Konyacı, hayvanacı. Beri zaten Polat tüne bu. Gredayı hayvanı bu. Evet. Yani düst bince sala, mere bu kanı bir şey düst bince sala. Evet, çünkü neziki sıçal sali aşir günde tüne bunu zaten. Ve kışla ve ciye Zivistan'ı deminin İro le haymanı le ciye günde koya bunu her caral der ki konak vedidane de inada de şikayta da inik malen niv mal çedikirinde de burada dıman o havina jiber bahareji mesela em ben Canbek Mikaili Hecibi Şeyhbizini düşünü Çerkeşe Çankırı'yı çiğe aydoseydi götür ve dere baş yani vergi didane Osmaniye ulve deret bazı xadi dikirine kariye xud defrotun İstanbul'e utura Kızılıstan despekir Paris'e disa dağıtına
o ciye zivistanê dimane ji bo ciyê zivistanê jî dîsa vergi didane Osmaniye. Yani Osmaniye hem mecburi iskan kirine hem ji bo ciyê zivistanê û ciyê zozana yayla dîsa vergi jî van digitir. Anam vergisi diyor. Hayvancılık vergisi. Evet. Yani rahatı ji Kurdara tune bî. Yani tabii çünkü kalupiri me mezce dipirsin xalî kimine û not salî vefat kir 2006 da digot kamera kaldı kir digot un çi hatini digot vallahi ji qisma me xsu hatini ji Urfê ji Viran şehri rawna hatini vede. Yekî Yunaxê dibîzim ew jî war dibêje. Yekî heymanê ew jî war dibêje. Ya got bana giştik ji qisma me xsu hatini. Yani kesekî vekî din hatiye tune leberê rastî ew nene. Na em gihiştine arşivê, gihiştine belge, di belge da dinivîsîneke Osmaniye em pêş te şandine Raqayê 1691 yani ferman heye, fermana Osmaniye. Em ji her derê şandine Raqayê, ême ji Raqayê revyanê yani Kurdên Anatoliya navîn giştik. Cambek, Reşî, Şêxbizin. Ji Raqayê revyanê her yek revyayê derekê. Hinek çûne Qersê, hinek çûne Erzurumê, hinek çûne Sivasê, hinek çûne Erzincanê, Dîwriyê, Harputê û ji wir jî devletê gotî ka em vana çi bikin, cardin qerar hilgirtine em şandine bede. Û gotine hûn nikarin derkevin herin derekê din jî. Yani ferman hilgirtine, qerar hilgirtine, gotine kî derket ez ê wî ceza bikim. Kî ji vê vilayetê derket ez ê wî ceza bikim. Kanê ême diwêjin de Muzaffer. Diwêjin ya xwastî biçiyana işte İzmir'e, hele Dengiz. Dengiz, Antalya. Var ne? Yani Osmaniye gotî na, hûn mecburun li vir bimîn. Li vê çolê bimîn. Başa. Keke canım vegernê dor aliyê Poratliyê dîsa tu ji gundê Mikailayî em dizanînî di şerê Kemalîstan û Yunana da li Saxaryayê dor alî gundê ve şerekî mezin qewîmî û merkeza wan jî dor alî gundê ve bîye. Çi bû li dor alî gundê ve gundiya Kurdên me dor aliyê ve helbesta wan çi bû? Tu bikanî ji bo wê jî çi tane bêjî ji me re? Tabii dikarim bêjim. Yunan ji Uzunbeyliyê gundî ev jî gundîkî Canpekayî ji Uzunbeyliyê qarargeha rakirine anîne dixwazin herin Ankara'ya girin. Niyeta wan ev e û anîne li gundî me bicî kirin. Qarargeh li gundî me. Qarargeha Yunana. û berî wê eskerê Türkiye hatine bi Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak dî hatine gundî me berî Yunanlarê gotine Yunan tê gere hûn birevin. Birevin ber bi heymanê herin. Em Yunên nakin heymanê. Yani ya ki kalupîrê me ji me re qal kirine ew bûn. û hinek ji gundî me ber bi heymanê çûne, hinek jî ber bi Sulûkliyê çûne. Yani di boğaza qelê dime, ber bi Baska. Di wir da çûne. Tabii li gundî me kerî pir bûne. 3000 kerî pez hebûne. Gundî me pir devletî, dewlemend berê. Eskerê Tirka gotine gere hûn va kerî xwe diştîk bidin me. Ve ne dame Yunan evarê vî kerî hilgire û dikare hîn mehekê bi vî kerî li hember me şer bike. Wêngê hîneka ji gundî me kerî xwe dane wana. û mesela ez qala gundî me bikim hîn kes di aliyê Tirka da li hemberî Yunana şer kirine. Yani di ordiyê de cî girtine. Di dor bere da jî yani ev cephe enî 100 kilometre bu. Jitoy Demir'e bugre hatta hani işte Kırpol, Şametli. Hatta hani ve dere terre 100 kilometre. Düve 100 kilometre di günde Kurdan. Günde Şahbizin hani günde işte Canbegan'la Reşi yani günde Mikail hani. O Praniya vagundana Horte ve dere di tevşer bunu. Yeki tede bunu hem Ahmet vadarına da mernema. Mesela Bala'ya jikundi me Haydar Hoca ve Haydar Yaşar rahmetli ve qasi 20 sala Balkan'e şerkiriye, Yemen'e şerkiriye, Şam'e şerkiriye, hatiye
Ankara'cı da karargahı da disa kar kiriye wî bi xwe qal dikir digot em hatin de ordiyê Tirkiye de tu esker tune bû digot Fevzi Çakmak'la Erzurum'e hat bölük divala bû bölük tiştik tune bû ez şandin bi müftiva bi defu zurneva ez çûm min gundê balayê li dorberî wê derê çarsit esker anîn dî ji gundê Kurmanca digot Ziya Bey hebû ji büyük piştayê pir alîkariya me kir li balayê büyük pişta herhalde nav girêdayê Koç şerê digot wî me ra esker berev kir yani gundê Kurda di wî şerî de ev mêrê wan evê wan de ketine nav artêşa Türkiye Kemalist Mustafa Kemal û li hemberî Yunan şer kirine yani belki ez iddia nakim tabii ev tiştekî ew ki ama belki evna ne bu yana pişkiriya wan ne bu yana belki Yunan bir ser dike yani Yunan Türkiye dereki heymanı Kurd hani Şeyh Bizin hani ki şervanın Kurt'un û nagazın na ev derji buyu velat evan tabii Yunan proje zulüm kiri yani gerek merveş bejli gunda pir sivil kuştunu mal şevtandını gund şevtandını gundi aşire Kurdacı lehemberi ve dindar buneci mesela Mustafa Kemal Katiye gundime dor bere gotiye emj boy halife şerdik emj boy padişah şerdik yani ne gotiye boy kuş şerdik ne gotiye devleti finuçiydi o halifetici de İslam'da pir tişteki pir granı pir mühimi yani jiboy din şerdik jiboy veji piraniya insanın tev ve şeri bunu bir malekho bu jiboy canekho yine grevyanı tabii ekinler revyanı evci yani evci her biri yani dibejin ordiye Osmaniya'da serdi hafte revya bu yani belki şerdes bebi ki çünkü millet yani Türk, Kürt fark nakı Anatoliye de yaka huj ber Osmaniya evlikirim. Mustafa Kemal havale huj vengi generali devlet Osmaniya bu. Yani geremeri bir şekli bir bini. Nele hem ber Osmaniya bu. Belki tariha nu dinlevisini. Ev işte iki şer bir serdik evin planeki liduve hatiye çekerim. Ya باش امنا جارك دن گه بدن سر رحمتی رمزی حوال بکنن سترانا دویمین ما آمده کری ونن سر اکرانه برمولو بو به خدر کتی
پیر موزیکا کرد آناتولی ناوین رمزی خوش به رمزی علی کنو گره مر ناوی kurmancı beji اره رمزی kaset derhis tabi Kürt remzi falan işte var moda bu ama ev bazı kan izki gündeme ev ve gündeken bazı ev ve gündeken ev kuvvet Mikaili dübinin remzi Ali Kinoya اره yani gere meri navi kurdi kurmancı yardım buyur. باش سپاس دکتر جبو تناتا که که اموارن سر علی شامبک میره جانبگان علی شامبک ده 100 سالا دون هاندان جایا شه بگره حتی نی چل تو که به صدان سیارن خیلی بونه و دستالاتدار بونه تزانی نها گوره خجل چل تو که لبوری اثبات کرنه مای تثبیت کریه کلو علی شامبک جبو عشیرن ما چه کارو بار کریه تکلین خیم به دستالاتداری دولت و چون بونه بکنه سر به تشتکی پیشش tabii. Yani geremeri kala iskana Kurdin Anatolia'daki yani mecburi. Gerem ev Alişan Bek'e göre. Çünkü Alişan Bek direkt bir devlet evi, Dibecin kapucu başı Kethu'da yenge direkt bir devlet evi, saray evi gredayı vazifek kuvvetine alıyor. Yunji Mire Can Bek abi. Aşire edin mesela Eme, Zırki, Ruta edin hemi gredayı Canbega hatını anlatıyorlar. O yani her tüm hatta ne Cumhuriyet çebuyu hatta işte Cumhuriyet çen torunu nevi viji bir sadece bu devlete her tüm karkırne. Yine bunu milletvekili, yine bunu belediye başkanı Polatlı'yı, Çeltugi'ydi, Yunak'ı, Afyon'ydı, Emirdağ'ı tesiravi. Tesiravi Embejin, dikarım bejin, İzmit'i hatta ne Amasya'ya yapıyor. Ve direkt çıkas kurtanı, hemi malbata Alişan Bek u Alişan Zade'ye. Alişan Bek ne yeki? Yeki heri mazın, hatiye kuştun Lüpulathisarı, dışarıkida. U dura neviyevi, yani zarevi hani Halil Bek, Ömer Bek, dura Halil Bek Alişan, disa Alişan Bey'e düdüya, disa vi vakara devam kri. Dur Alişan Bey siyacı. Yani se Alişan Bey yani deveda. Jiboy kurda çıkriye. Yani vi tabi devleti Osmanlı bere Kurd biriya Kurdan idare ediyor. Yani ben Türkiye ne dahani o Kurd Bey idare ne dikir. Hatta ne hazar heysudu hafte u yeka ve bu şekli devam kri. Bu şekli devam kri. Dura vilayet nizamnamesi çekirini yani idare sancak eyalet gorandını kırını vilayet. O düve vakti de icdisi Alişan Bey yine ki tesir akıl kendi. Kendi hediye edi devlet-i Osmanlı devlet merkezi kiri. Naven Kurt kiri. O ben haft günde Mikail'a dane Alişir Bey'i Mikaili reisi var. O jiboy Reşia dane Mustafa Bey'i. Jo Terika dani Dumanoğlu Mustafa Bey. O Şeyh Bizili dani İsmail Ağa. Malbatava. Dura disal her dere ev idare belav kırını tesiri Alişan Bey'i ya Can Bey'i indi kemli. Yani jbo kurda çıkırıya yani tabi ve enge netel kurditi tüne. Ben merdikarı beji Aminavi Kurda Anatolia navi ve mirti Kurd behev gredan belki merdikar tişteki usabeji ama ona kese feodal bunu yani xub devlete va gredanı o tabi jiboy devlete o jiboy menfaata xumeşya yani merdikar beji vana jiboy Kurdajı tiştekir Kurditi kirin tişteki usa fikreki usa zaten düve vakti tünne bu. Erdikar Bey. Ama mesela devlet ticareti Alişan Bey'i düdüya Hazar Hüsnü diyince de sürgün Erzincan'a kiri dura kiri kaymakam Erzincan mesela. Çuma sürgün kiri bu kurtayı ağatari ene.
dibe nebaşi çekirini, zulümle halki kirini, ev kiri sebep, millet şikayet kirini. İlk şikayet kirini kimin? Mesela Reşini, Şeyh Bızı'nın, Kürdi Şeyh Bızı'nın. Vana gotini va zulüm elmedi ki, vana gotini ha Rusadı ki, emete, duvakinadı ki, emete bişinin Erzincan'ı ama disajı dev jüve malvatı bernadan. Yani yekcaracı kar avetini, yekcara embil tepbili rütbe kirini, ama yekcaracı nişandanıvi, gotini başı, o ev kar elgirtini pisma mevidanı. Evjüvi kar elgirtini kurevi danı. Yani lavkevi danı serkar. Ev her tüm öküne meşgul. Mesela İskana Reşiya belki Reşiyacı bir desti Alişan Bek, Vali Konya'ya, Vali Sivas'e, o Sancak Begi Malatya'ya kirin. Yani Reşici pişti Canbega o aşireden pişti 20 sal belki 10 sal evji bir riyavi iskan kirin. Evet. باش امناج دما علیشان بگه وارن سالن داویه از دخوازم لگور سالن داویه 5 سالی تنگ تشتا بپرسم دناف کردم پولات لیدا کردیتی کینگا او چطو دست بکریه ولد پارازی چوایه دناف کردم پولات لیدا شخصیتا بناو دنکینه لپولتی آب عثمان علاوه هبو رحمتی مدزانی وی بالسر ادبیات و زمان کردی گلک برهمن هجا مده گربون مده کواره دا بلاف کرد بیرنبونه دا لی چاوا ل آمده برز کک مهدی زانه هیا دیرو که دا جیخ گرتیه لپولتی جی ترزیک کازم یلدز هبو من ناوی گلک بیست بو من ناس نکر ما پرد بیستاو او کسا کی بیه چطور کری که دناف گلدا بناو دنگ بیه تو بکنی بحثا وان بکی پرسام تنگ تریش بو اما تنگ بفنگ بلاو بکن از دورگا دست ببکیم نه باش کلات بوکی میگوتی باجار کی نو بو وقتا چی بو دولت پیشتا تترانی مرکزی بجی کرن معجیره بلغارستان آنی بجی کرن قرادنزی کسانی Kürt dura vek esnaf, vek ağa, vek gündi, vek handavan hatın bacır. Ev pişti hazar, yani beri embejin belki 10 mal hebu. Dura pişti hazar nesudu penceyi, jotkari desteki. Dura şösti, malbatı kurda yine ki keseki vakta ku başın mali mezin. Hene bacırcı mal kırın, o esnafti kirin, o hatun başırcı. Ona jî mesela ez 1970 hatun başır, mala Xalimin lübür bu, mala İbrahim'in lübür bu. Min Lübür Xan, ortaokul lise. Üyengi mektebe meda, sınıfı meda dusya kurdem. Ortaokula da belki böyle 20 kurdem. Naha belki nivi kurdem. Üyengi ki bu mesela 1950 da kurdem. Ali Rıza Özal, bere Özal Pudura bu uzun beyli. Ev bu yıl Seroki Bajari Polatı. 1950. Dura 1900 hafteyanda ve yanlış 105 hafte sal tam ne diyorum. Pısmamevi Hacı Kadir Özal. Bu evji disa bu Seroki Bajari Polatlı. Hacı Kadir Özal. Hacı Kadir Özal vekta bu Seroki Bajari Polatlı mahalleki ji Kurdin Şeyh Bızı'na çekir. Esentepe'de götür. Yani Kurd'un gibi tevayı ve kom ji heymani dorberi hatın Polatlı'yı cibu. O hiç memur hatta nüyengi memuru Kurd'una bu Polatlı'yı. Şimdi mesela İbrahim'in mezun haştisali ve vakti de fakülte halas kırdı iktisat. 1600 yani Piyencan'da. Hacı Kadir Özal İbrahim'in ve keseki yeken kır belediye mesela. Yani vakina bejim. Hediyedi zede bun. Kurda Khan, Kurd bun doktor, bun avukat, Nahal Polatlı'yı
gelek doktor, avukat, esnaf, tüccar Kurdun. Mesela Yahya Toklahi bir vakti Yahya Toklu Seroki ofisa borsa Polatlı'yı bu. Türkiye İşverenler Odası Tobedacı Temin Dikim Yönetim Kurulu. Gelek Kurdun makina her çıkçunu zedem. Yani ya ez kala Osman Alabay. Eri ez varım servey. Kala Osman Osman Alabay Khadija Razi bir seri vidi borsa genim da genim difro dikran difro jibo firmaki karevi ev bu vi bir desta defteri xo min din çar defteri xo bu ez çumalavi vaktame kovara bir nebune çekir bir desta çar defteri mezin di kurmancı kulam çiro mesele hanek o şiiri xo buxor elbest nüvisandı bu. Yani 1965'de da bu endam tipi Doktor Said Kızıl Toprak'la ilgili Yunak'da doktori kiri, hükümet tabibi ev maskırını mesela gündemeci Haydoha bu Haydar Öztürk evci endamı tipi bu mesela. Kesin makine ama bunlar Kürt'de da keseki cara yeken empetizanın Kürt'ü kiri او ev fikra belav kiri li Polatlı'ya li mel dukana Kazım Yıldız mesela evci dağıt terzi Kazım evci dağıt lavevi zarevi dağıtın ev malbata vana bir pirani ev fikra li Polatlı'ya cara yeken ev kesana belav mesela malbata Özalpacı mı gotle malbata Özalpa bunu belediye başkanı disa Jivanci kesebun evnacı Kurditi dikir. Uzun beyliyeci, Jivanci Özalpacı. Ona ki cambegin ki niziki hevnci. Yani post dura ona komel çekirin. Yani 1076 hatta iloni yani 12 Eylül'ü ona komelle de aşkada çekirin ki Xod, Zarro Kurda Durda Kurditi akı hüküm bu. Yani ruhi Kurditi de 1965'de biriya yani ben Osman Alabay uçent kesedin. Zibaskacı hatta paşa hatı bu gündüme işte Haydar Kılıç bu herhalde paşına boyu. Evci velat paraydı. Zarıkın al İstanbul'u Sunat Kılıç. O kesin işte lavı çapkana faylı İstanbul'u. Vanacı velat paraydı mesela. Bir tipi de kardıkırın. Bu Osman Alabay evet. Yani danav jiyana sosyala Polatlı'ya da danav jiyana reveberiye da danav jiyana aburiye da Kurda ciki xey mezine Polatlı. Gelek ve vakti de inci zede bu. Çünkü hem nüfus zede bu hem de xandavani var pırın. Mesela az bejim emde hangi buran şu boy ku bejim. Si uçar harcı biraz yemin hani. Vana da tane dükasa tane lise hatta lise xalas kırın. Edinkişka üniversite xalas kırın. Bir gündüme givakine. Gündü kurda hamiya diştika. Zare xududun xandın esnaf diye dikin. Hatta esnaf her imezinci gündü yüzük başıydı. Polatlı'yı, sanayiye, dükana, gelek jirin, cambegel, gündü yüzük başıyı. Yani ezdikarın bejin esnafı her bir serkefti ev. Jiterika, Yahya Toklu jiteriki, jiterika gelek esnafı başını. Jitepeki, çağı, gelek esnafı başını. Yücel, nave Yücel Kılıç derbas bu Muhammed Gözü Toklu sandiye. Haydar Hoca bu, Yücel Kılıç. Evet. Aha, nave Haydar Hoca bu. Mevjuvani zaman mala Yücel Kılıç, Malata ve Muhammed Gözü Tok spas. Evet, evet. Jügündüme iyi çünkü yani evzavi Muhammed Gözü Tok. Hanıma yüzük başı, iyi boy ver. Aha, baş. Emlak Haydar abi düzen. Yani. Evet. Baş, mevjuvani zaman az naj disaj havalan jenerik rica dikim ma strana ma amade kiri bunun ser ekranı.
Hiro di sosvel men ronob lemen derdolum برنا كاب مخوي من رناب لمن دردو لمن كتشيرو چرم توستر كرم لمن دردو لمن تدزان كرند از بيتن آبم لمن دردو لمن شای بلنده قربان کچه دارد برای لمن دردو لمن برف باران ده باره جارد سر لمن دردو لمن حسرت من ما يرنده جترو لمن دردو لمن مال ملال فدا كري جترو لمن دردو لمن مال ملال فدا كري جترو لمن دردو لمن Vallahi dileme yaşandı Remzi. Gelek başa. Hem dileme dişine hem şad bun ki ev imkan hene em Remzi dinin zaman wî dengê wî didin jiyandin ew jî tiştekî pozitif e. Keke em niha warin rewşa hîro ez dixwazim du sê pirsa bikim. Pirsa min e siftê di nav eşirên me yên Polatlê da ji aliyê ziman da cudatî çine yani işte reşî hene, canbek hene, Mikailî hene yeş xibizina mere fam dike. Ye din rewşa wan çi tu bu servanatan çi bêjî. Evet yani tabii bu tevayı tabii kurmancıya Aliye Ruhayê Maraşê û em bên Xarpûtê Kurmancı sehatê me re bikana bêje? Serhatê belkî sed du sal berî vê ji Maraşê qediyanê çûye ama ve hevin ama ji me re mesela canbekî pirin li Polatiyê mesela ez ve kurmancı Polatiyê ez dizanim ki yek kurmancı denki ki canbekê ki reşî ki Mikailî ki ji Baskayê ki ji Rûtayê yani ev farkı em düğünün çido düğünün mesela canbek düğün amê harina mava xwe hinki melodik wan wakîna ye melodiya Mikailî vekî ez niha deng dikim bi vî şeklî Baska jî mesela Baska dibêjin li cem gundî me tune de keke eyra mesela cem me tune ev kelime mesela bi vî şeklî keke mesela canbek dibêjin gede zaro em duyun zaro canbek duyun gede em duyun zaro hûn duyun kuruk reşî duyun kuruk yani em jî dizanin ama giranî li ser va tiştana ne yani cudatiyê pir mezin tune em tiştek em fehm dikin mesela reşî duyun etkamın em duyun diyamın eyamın Cemme jave kotrama eyamın tiştek dizanin canbek jî wakîna dibêjin wakîna tabii Şeyhbizina tujî dizane Şeyhbizin piranî lekwanîkin di arşîva Osmaniya de jane hinek ji wana hîn berî Osmaniya ew bikin devra 1500 da jî hatine Anatolî lekwanîk lekin ya lek û kelxur yani ew ê wana Kurdiya wan diyalektekî din e gere merwê bêjî ama em piranî jî hev fehm dikin na mesela dinivsinin ezin zêde fehm dikin sayfa wana heye Zimanê nivîskî şixbizîkî me re hîn zêde fehm dike evet zêde fehm dikin
اره جایش cüretiye Muzaffer. Şeyh bizimkiye Palamiya, Şeyh bizimkiye Gündi Orteo, Evliya Fakreo ve derna ne tam bina hevin ama bana başlarınca evdi tam. Polat bir tabii ki Şeyh bizim evci kaya başı. اره باشه که چون دناف کردن پولتی در روش اسیمیلاسیون çavaya ya derdeki grana ve tenge jmara vaki vallahi dergi pır grana çıma mesela az boy malbata hubuji jimu petir kez bizarı huwa kurmancı tengnaki ya em set kesin belki kez bizarı huwa ilk tem bajara otomatik dercizmi verdidir o tane dev bav navfuda evji eğer de yancı bav Türk be zavaca Türkava izledi buna her çiftleri izledi. Gence mehforte menuji bu Türkava her çiftlerin zede dizevcin. Evji asimilasyon ceji devleti ev fazla 20 salı mektebe gunda gırtın. Bere zarol gundıman düşün mekteba ev mektebana gırtın taşımalı eğitim düvecin. Mesela Polat diye gündeme permezini neyse ki Polat diye gündeki yürügayı zaröme bereftikin tini gündü yürüka. Zaröme deri ezde abine çum gün zarıya ve kurmancı denkir zarı karfı khubun dedik bu kurmancı yani hem famlakin hem ji kültürü zamanı durketin. Yani pişti emrin estera vakina bejin jboy ka famlakin ki emrin bu mevate zaman demir. Belki merbejli Polat diye filan kesmayı in kurmancı dikare bizan. Yani devleti o kurmanca bu xuji belki de male xuda beri 3 sali yani beri 25 salik mekovar çekir bir nebun çekir düzane megot zaman demiri gerem tişki berdevi gur xalas me listika ki ser zamanı ve dağıt listin medi koma birine bunu. Bir kesi dibini lekesi tiştik nekir megot kanne udu mala xuda jiboy xade jiba zaman em düveci zaman ayeta xade vi zamanı jiboy xira xade di mala xuda bizarı xuda denkin iroji denkin ne derengin u zevaca ve Türkava ezmeni dijim ama eğer jini de Türk ya bura jini de Türkiye denki dijim bu kurmancı denki yani ne Almanya makine dikin, İsveç'e makine dikin, Amerika makine dikin, çimalın Polat yönetim. Yani hiç şansı kei, yani ezli ber kurmanca digerim, ber kurda digerim. Yani xade dikin, vizmani ne kuşun ve vazmana kuşmuji demirin, kalu piri vej demirin. Ez naha da düğünim, hin kes, hin malbat, düğüjün yahu em ne kurmancı. Hem Oğuz boyunu nizam Canbek nizam bozulmuşsun nizam işte Mikail'i filan kesin Şeyh bizim nizam Orta Asya'tını filan yani maalesef el fikrci her çıktarı zidedir. Teriki ne kurmancın teriki Türk'ün kelime Türk'ate filan Bapiram'ın teriki yani hem sesit salın kurmancın hem bejin hem beri sesit sali Türk bu. Jimalama yek Türk bu ya. Embejin. Ne? Türk bu ya. Siz sanım kurmancınız. Ama in kez du vejiketini. Çimazane ev asimilasyonu işte. Ev zehiri. Jehre. Kırının av mecime. Kırının av dilime. Kırının av maleme. Ev jibriya televizyona. Pranı jibriya televizyona. Yani asimilasyonu ki pır gran. Hey ser kurmanca. Polat liyeji hin zedetire maalesef. Spas ka gejan ta emişandini bir realite cemaate realite insan ama vay am be işyon ile çubukni amel disajil berxa beden amel berxa beden am teslim nabın ama hatta doyu herin maçı xalas kri ev peşaro jarabine malata ام نها 6 دقیقه درباز بون برنامه ما
وقت ما تجربی هم در باز دگنی که جان از دخوازم پرسکا داوی بکم ام ایدی برنامه خلاص کن توش تماشاوان مرا به قرطایی بحثا دستان قاموش خول بگی چونکه دستان قاموش خول دناور عالی فولاتلی و چلتوک و یونا خدا هاتی جیاندن yani ev destana jî di dîroka ku de Anatolî navîn de Anatoliyê da gelek eka xe heye tê nasîn tesîra xe hêbiye dema berê erê ew çi ye keke Kora birnebûnê hejmara yekî erê mengê destana qamişî xwe kek Osman Alabay yani Curukî belav kirû Mevlü İngiliz de bir ilgirt nivîsan û di kora hejmara yekê de berî 22 sala 23 sala me destan bi wek şeklî ki Osman Alabay nivîsandî veşan destan yani keke na temaşaman evet dikanin di internete da birnebûn noktuk û di malpera me kevin dewr da hejmar dalî hejmara da hejmara yekemîn da dükkanın ve destane bixwînin. Evet. Baş. Kerem. Hemî hejmarê birnebûnê wek pdf herkes dikan dayne û bixwîn. Baş. Ve kerem kedik. Ve na qamişî xwe wek qasî ki min jî Osman Alabay hukiriye û qasî kesê din jî ev nav gundî Cambega li dor berî Yüzükbaşiyê Sinayê Şuşê Akgöl Çeltuk nav gundî Cambega derbas bî yani li gor rivayeta dibêjin işte keçikek Mir hebî Mir Alîşan Bek û Mirç Xanım yani Osman Alabek vekîne nivîsan dîta nav hatine gorandin ji bo destanê nav hatine gorandin xort ki dila xwe kirî keça Mir keçik bi wî wa Revyayê û wexta Revyayê çûnin xwe di nav sazê navbera Yüzükbaş û Akgölê da di wa gundana gundî Golê hene di wê derê di wir da xwe veşartine û xort çûyê nên bîne ku hatî ki tabi dereng mayî hatî ewa xwe nedî yani em bên dergîstiya xwe nedî keçikak revandî nedî Hezkira xwe nedî hezkira xwe nedî hezkir Kurdiya nû erê sevgiliya xwe nedî em bên evîndara xe evîndarî erê nedî û mêze kirî ki lê geriyayî dîyî ki ev donguza xinzira beraza ev kuştune û meş serra radibin ban gundiya dikin aşvanekeyî aşikeyî derê banê dikin û wî ev didin erdê bu êşa wî ev kulama peyda dibe bi bilûrê berê bi bilûrê dihat lêxistin ave destanê qamişî xwe hebû û di dawata da jî eger bûk siyar dikirin ji bo ku bira millet pê biêşe bigirî heta dîsa zirnevana Qutluhanê kerem erbêjin wana bi zirnê ave destanê qamişî xwe lê dixistin û Osman Alabay wek Curukî ev kiriye destan nivîsandî wek memûzîn warê de çap kir bi xwe jî lê zêde kirî wek şîîr helbest ji vê hikayê destanek nû wan nivîsandî bi ruhekî Kurdî Kurdîtî û kurmanciyekî pir zelal nivîsandî destanê qamişî xwe niha Anatoliyê navîn hem de dawata da hem de kulama da hem de em bên Şîna da pir kes dizane êkê Kurdîtiya xwe dizanin pir kes vê destanê dizanin wek tiştekî me ortaq e em Anatoliyê navîn de yani ji bo kesayetiya me wek kurmancê wê derê em bên çi do kurmancê Xorasanê tevhîdiyeyî ême ji Osman Alabayê Osman Alabay jî ev nivîse baş mala te ava doktor tam 5-6 deqene li ber ekranê mala we ava temaşawanan delal heval temaşavan ji me re dinivîsîn ji me re gelek peyam têne ser WhatsApp û Messengerê dibêjin em têr nabinî bername xwe dirêj bikin lê mixabin
برنامه ما خلاص بون شوا برنامه که دن سر چارپل مدیا تواجاندن جبوه هم مجبورن سنور برنامه خا بزانن بریز دکتر از گلک سپاس دکم تو هاتی تو بوی میوان تل سر کردن پولاتلیه کردن آناتولی ناوین دیروک کلتور کسایتان ادبیات و اسیمیلاسیون تا هم آگاهتر کردن مالاتا ور بجی از باورم امید روزن پیش روز دا روزن پیشمه دا بتوا جارک دن وارن سر اکران چارپل مدیا پروگرام ما دنگ و رنگ آناتولی همه برنامه که دن چکن همه سوزش تا بگرنی هم بری میوانه باشه از نها بناو چارپل مدیا و وشانخه سپاسداری تا دکم هر بجی مالاتا و ایوار باش تماشاوان عزیز برنامه مخلاص کو ام هاتن جارک دن داویا زمان خه وقت خه امن ها به سترانکا بریز رمزی خاطر خرجا بخوازنی بمینن دخواشی دا شب باش شب سر و خوش بیر گلک سپاس برخودار بیر سپاس که دشمار تبم کرده ناوه دیارم سر کرده یک امرم خود نویم کریم دل خلقی کرده کریم دل خلل کرده بكسب طالي وشين بو خشان فريد ياي بو من دير دلقير دقا ديتشن بغا نفسر بابو ديتشن بغا نفسر نبو ادیشم سر دلی جانه آجیه رنده و گرانه اد قیبتم دا غازمه تجی غاوتی بابی رندگانه بابی رنده مردم من کاری خیرانه کردم وای بابیه دلغ گردم مردم من کاری خیرانه کردم وای بابیه دلغ گردم